Malo so fu mo mi lo fio ka tele lo fio mo le chance la puanga vai ser uma foi malolo aso ka ko bala le mosca ko firo inga mo bisi ya le ia le tua ino na ro fa mo na le fu mai nei la le ale ya awa ya le chang fai ko le longo pu ya le il tantu pu anga tu punga yo le atu ia mal fa o wina o malang sa tanto pula ya ai mai se o vai na uma tawon silfia te la on ya le fa uma fo le tsanga il asofana o ye pole aso maria Maria so barbo te sema ya e masani tsanga uma ona fa malu fa pula ya o feo ia se fina ngalo tātou tamama lau feo nga fo i le chance ile ni tau sama o le ale whainga lewa o le whaaporka le meino le asomano o te sema ni tau sama pe whaapuleanga, pe whaavika atu, pe whaamitanga aluenga ia, ai meso le pa uu le sa ia, sa unu ia lau feo ia le lei, ai le whaia sa unu angale se tau, se kako kala e winga i le malo fafkai malo le tautua au ngai le kalesia le lua polo kalame ile so ya mo le hol faftaite le lava malo so fo mo malangi mai ila na fio ngai le aki kopo mo sese fa pele mamalo le o stavlanga le twainga sai le no voto ti akono mo faletua ali sosoani ma faletua ya tainani foi le paia la silasol matanga venga yo na tulanga falupe ya malo fa afkai ka ko awli mai foi le yaso ya malo le tua ila silsila lo fa le tatu fa nga malanga wala malama fai e le toi umi le tatu wo mai vai tau sanga le ativetu ya wo mo foi tatu fa ma vai tau walunga yaile tau sango ma ria sa fianga yaile tatu puleanga o kani mau fa manuanga o tatu mau ma nga yo le aso mo foi fa fa tele foi mo moli tatu tama ya Peter Brown wa o yele o lana to fale na ma foi ya fia lava le li o fa la wilo atu le mana yo le folanga le ya ya o la fasili le we fasili wa pa u ko ngwa la so valu ya o le bo mai a sa no ngal tatu tama fa longa ya la so maria o le pa u la sa o le tu la fono ya le lotu ai ai se aso ta wo fo le e pa u le e pa u la so sa ya ta mo fa ya fa mamalu la so yesu ono le aso sa yo le aso o le ali ya awo sila tatu tamae e mana ya e ta walunga yai e le tatu sauninga ya Maria le aso le Immaculate Conception e le ngato sulfanga o le malmalu le kopo o le malmalu le puleanga ya al sulfanga fo le puleanga koa le wa esto fa ilo atu i le o staulanga fa mamalu pe la so Maria la sa a to fa wau le sa le ativetu vai aso a sau i fa solo ya la e fa umal fa vai aso le o uma na to fa le kalesie e ta pena i mo le aso ta wa le aso Christmas yo se talia tu le ilau fa silimai tai le memo tino le la famat le sa famal fam tanga ben te fa pulang o leu fa malu fa matanga wenga a ngai lo le agosta blanga yo siele misale ma fa malu ai yo tatu matanga wenga tu atu la vanoe e fili masai le lato po le fa ngai e fa malu ai o fela tu la ngai fai tonga le o lu po le tu
Ele asole. Ya lo no winga o fai tanga la so Maria le la fola le asole. Mano fa tai. Ya. Salo leo manino la vaina le asobalo te sempre. Le ni te sana go fero fa le la fa ma fa tanga le. E o foi lá tu lá na fetonga le aso Maria. No winga la o tua e pito tu o fa sin tu sile ya fetonga ya mo o mai fetonga la so Maria. Ya, manule tate ya Maria o fio. Ale wa umal tau sang o Maria le sa fa ma bu ta tu puan. Ya pe na ye le tali atu Maria o le o na le. E masani e tau sang te tas a tau wa lunga tau sang. Ya ona lon sai le pe fa la wi lo ai ma le tau sang. Yo. O le ala se fa ma fa o se me foi o fa autu ye le tau sang fo lo fe pat. Malo la ma ngai yo lo fesili ngai aso ya fesili ka ki mala mai ya fa pe fol sila male sila fia o tato pule anga o le tausanga le ile kalesia o le tausanga o le yupeli o tausanga ye masania a le 2.5 tausanga fa mamal pe kai 5 tausanga fa mamal Kai elva te mi fa malu el kako e piko po wa failangi lana folanga ya la fionga ya alapati lui matelinga sa failonga ole or kausanga ole yupeli sili ole lofa ba mano le li le sa yai fai ko fo ie na fai e kala yai fai ko mo fa le akol kai mi fa manga longa se te mi ta ua tele ya o le yupele sili leo folfola mai o le folfolanga o le tofale al tatu tama ya Pope Francis Pope Francis ya mata la le yupeli le tausanga le yupeli o le tausanga o le falango lango le li e kuso le theme le e tatala la so luas fulfa o le masina le lei o le aso luas fulfa e so lor ke visimas e talai ai fai to ai lo mai a matailana tatala i loma lautu mai le avanoa e o le aso luas fuluiva e fai longa ai le aso ainga ma Iesu Maria Iosefo o le aso ainga le aso luas fuluiva i anuali ya e talai lai le langi a to lava ya sa yel fa moi sa mo melta tutta mai ta tia ye le kakala ta to la solos fuli o no la ta pena te le isi na fuanga mol puleanga al ta penanga fa puleanga io la sole poco mai puleanga ile mal ole pikopo ya mata pena ila le asole o le yupeli o vaitami e talai ai fai toa ma fai isi no foanga fo le leo o no foanga e awala mai ai fa manianga le tu i lona nu pe foi la na fai al pati le na vaitami sa fai i malolo le lei i o le pa selika o ane leo buenga fa pena foi lai malu isa vai sa nga ye malanga sa fa tino ai semina fa ye sa ninga lotu e asia ai fa fa konga o vai ga o mai sa fa tino le na vai temi ya o ke lol me foi le la ta pena yai wa me masan ya o le yupeli o le temi o le fa manuyanga ole ano male winga le yupeli lo winga o le o fai le yupeli o luas furu lima tausanga talu mai le si yupeli le na amata e Pope John Paul II le nga fai le tausanga lua
luafe luafe nga fai ele upeli ia le ulala ko e oso le si upeli i le si luas lima tausanga a ko luas lima tausanga taluna fa vai le upeli le a se kemi ka ua mo le kalesia e kele yo fa manuanga le kalesia e fa nga ia ilo na pawa le e au mai e me fa me o ana fa manuanga e ame e ala retreats me o malanga sa e te tala ia na kalasia tāua ia e fo lele e ave tangata lotu e o le winga ngā o le tausanga le la tato a la ku per ka ko aki ko po e saunua ia ma faia se aso se taimi le e te tala alo ia el kausanga le mo ka ko puleanga nei ma no fa salo le fo manino vale winga la le fama mafa po e tu le te sanga tatu wana ya pe le si vai na o fion ka tele e o fion pa le chance o e si kia o mai kia ko mai so songi wa uma na lau ya le fo sa u el vai ma tu falo wa tu sui ya ma tu fitu na ia si ja ola se na o fion ba talo fai o puale ka ke nga nai pe na naulo to loto se me ia o kausa ililinga la o se me lelei silisili mol tato fai nga malanga ka ko loa leua o filfilia tato tamau tato tai ia ka ko vava ia te yang sauninga loko yang fai nga misa ia kau ke mai tawina le to e foi lele ia o le aunga le o lana ia foi tal lana tala ingol tala lele ma lana fasoa e ia ilo na manatu ia filfilia ia lele le fasoa ngol tato au fainga luenga le ai laval taimi wa lele yo o lele ka mesi ki ai ia masalo le aso sefulu ole vai aso asau nei poto mai ele au whainga luenga tia kono mo malato faltua ia whapenga fo ia feso soani malato faltua poto umai le Yesu tam mea ia whai ai le lato feilo inga mal tato tama ia nga whai loa la ia ole la kosi ole si kianga okay ole si kianga la le ole lisi mulmuli le wa umana fitu ngai umai le me tauna fe fa soa ia ole masalo le team le ia wala tu lo le ngangol tatu tamai e fa mumulu lo ka ko wo tala le wa toa tino tama ve ole upu ia o le tal sanga tu le ia fionga te akono ma faltua ia pe foi la fainga venga e awai Yesu tambe me la sefulu o le asolua le ia felo ia ia ma fatino ai loa ia fa mo le malo fa ia salo le tanto ia il vai tau kisi ta pena ko amata vai tau wala te ta pena sa miu tel se paia le fana mai le pepe Christmas ya por tanto oli fao ai o feo e nei sa tanto kulanga pate o como foi ona fao le feo na ke po ya asi sila ya termine lungo pena fai langi malungo Facebook o tumu katoliko no tanto tamai na la no ya ola asi sila mai mo ya tanto kulanga mai se foi ya na tolo mai mo mai tu no mama afeton wale o ya nei tanto sai li vai tau bis ya le malo mol facile ya kau ke mai tawai lana launga mua tato puleanga o lona whaunga ma le amatanga o lana ngā duenga o le anofo ma silsila
vavai ia ele tau mate o le mea le au lea e anga i ai ia lana to whaama le whautanga le taimi le nei o le silasila po a mai le po le anga le taimi le nei alo na nganga ia saili se mea le lei ma silisili a wale tato fōlaunga ia o kur kai mea kau ke fōlau ai le tausanga fō ia a ua umanga teu umani mea sa kau whale kongu i mea fia whale lei masalo i e le mautinoa se whailoa kupe se taimi a le o Ianuani ia po le amatango Februari ia e alo loa ia le kako aki e kopo e fionga ia Mosese mo sana saunoanga e whawheloa i ele tato puleanga ia whailoa mai lana tō wha po le hafo i se sona finangalo awa le tato fōlaunga le tausanga fō ia ai kako ngofo kapua i e peo na saungoa mai tato nofo talo o tato e loe le vaingo via kofi kai kai le ai tau te loa le malo fo ia la tau fo i whamatalanga e anga i taitai ia whapenga fo ia taitai o e kalesia fo e le vaingo via fo kofi o matai taitai o aima taitai o whalapotonga taitai o so se mea i ele tofi le e lui tau ala tō o no lae sa i le tangata le whai mea tonu ma le mea o le sao ia tātou no fotalo whaafonga mai ale tātou puleanga ia tātou tālia e le o koe umi se taimi ka ko alo e whaamamalu le aso ki risimasi le tātou te tāpena iai ia ka ko kālia lola ia e le o Ianuani po le amatanga o Februari ia ma waile o se whamatalanga mo tātou malo le saldo le ko pate ia salo ona vaenga ia sa fia mo espina lo fio ia ai mai se foi o le to fa ta mo le tatu tama in san no fio na agência ia ai se van na i se vaenga te fia sa no ia on fa mai le tatu por la me so ma fa no fio pate ia malo salo whailo atu pe le awas taulanga wa le se fono le o le masina le nei le o sa no le tatu tamai le aso sa fai ele sa ninga i moli vai le sa ko ke le sa wa whailo ia o le se fono ai alo lo e ta pena ia le kirisi mas ia ai momoli fa kai ke le ai le i lau tapo inga po le anga le afio o le au le itua inga sa le afio tiakono mo fale tua ia alif so soani mo lato fal tua ia le au no favoto i tamaita isa ali felela ia le mamalu o le saufa inga tai fono lau vi kaliatu tai ya kai kas amanu no ko mu pa kele le ko ke alngai me ya ele afaina ya fafkailo to no fotalo ma tapo ia o tato au malanga faftai le tausinga o le tātou matanga luenga i o na vaenga i sese. Ai whaafkai fo i le upumana i le ngā luenga whitao whea ngai ma outou, whaalawilo i no kako misa, ia whapea ngā fo le kausingo whaingo kako news i lewa yaso ma lewa yaso. Ai mamoli atu whaaftai tele, manuia le kirisimasi ma le tausanga fo, whaaftai lava.